Halo teman-teman, ketemu lagi di ondel-ondel balon meletus teman-teman. Aku mau cari mainan nih. Wow, di sebelah sini udah ada mainan nih. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna oranye juga nih teman-teman. Wow, keren. Tuweweng, tuweweng, tuweweng. Meletus balon oranye. Hadiahnya apa ya teman-teman? Wow, kita dapat permen kaki nih teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan yuk. Wah, kita dapat mobil supercar warna merah juga nih. Keren. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada bola sepak warna oranye. Mantul. Kita kumpulkan. Wadidaw, kita dapat pop-it rainbow berbentuk lingkaran juga nih teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada mobil penggilas aspal nih. Mantul. Kita kumpulkan. Mantul-mantul. Ada empo ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink nih. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Tut turut tutu. Wadidaw, banyak mainan juga di sebelah sini teman-teman. Mantul, ada balon warna kuning juga nih. Tuweng, tuweng, tuweng. Meletus balon kuning. 1, 2, 3. Wow, ada anak bebek teman-teman. Wow, ada 1. Wah, di sini ada lagi nih. Ditambah 1 jadi 2. Wow, di sebelah sini ada lagi nih teman-teman. Ditambah 1 lagi, 2 tambah 1 jadi 3. Wow, mantul-mantul. Ada 3 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Wow, ini ada jerapah berleher panjang dan kakinya panjang. Wah, kita dapet T-Rex juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada mobil tangki pemadam kebakaran nih. Pemadam di mana? Wah, ada bus kecil warna hijau nih, si Rogi. Hey Rogi, hey Rogi, dia bus kecil ramah. Yuk kita kumpulkan yuk. Wah, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru nih. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Kita lanjut cari mainan ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, di sebelah sini juga banyak mainan nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna hijau juga nih. Tuweweng, tuweweng, tuweweng. Meletus balon hijau. Wow, apa ya hadiahnya? Wow, kita dapat Spinosaurus nih. Wow. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada singa si raja hutan nih. Wow. Kita kumpulkan. Wow, kita dapat mobil truk sampah juga nih teman-teman. Kita kumpulkan yuk. Kita dapat apa lagi nih ya? Wah, ada Silani kecil warna kuning. Mantul. Kita kumpulkan. Wah, kita dapat helikopter juga nih teman-teman. Keren, mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink nih. Nyok, kita ngarak ondel-ondel nyok. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini nih teman-teman. Wah, ada bola basket teman-teman. Wah, di sebelah situ ada mainan juga teman-teman. Mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan nih teman-teman. Ini ada bola basket warna oranye. Kita pantulkan. Kita putar-putar teman-teman. Mantul. Kita kumpulkan yuk bola basket warna oranye. Wah, terus ini ada bola
semangka nih teman-teman. Mantul-mantul. Kita putar-putar teman-teman. Kita kumpulkan. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Di sebelah situ ada mainan apa aja ya teman-teman? Wow, ada balon warna pink juga nih teman-teman. Mantul-mantul. Tuang, tuang, meletus balon pink. Wow, kita dapat hewan unta nih teman-teman. Mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada hewan macan tutul juga nih teman-teman. Kita kumpulkan yuk. Wah, kita dapat capit buaya hijau nih. Kita mainkan yuk giginya. Wah, aku digigit sama capit buaya hijau nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada si Gani nih teman-teman, bus kecil warna merah. Si Gani, dia bus kecil ramah. Yuk kita kumpulkan yuk. Wow, ada empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru nih teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita lanjut cari ke sebelah sini teman-teman. Masih ada nggak ya? Wow, masih ada mainan di sebelah sini teman-teman. Mantul, ada balon warna ungu juga nih teman-teman. Wow, tuang, tuang, meletus balon ungu. Wow, apa ya hadiahnya? Wow, kita dapat permen pendekar biru nih teman-teman. Ada 2, kita kumpulkan. Wow, mantul-mantul. Kita dapat mainan apa lagi ya teman-teman? Wow, ini ada Pop It Rainbow berbentuk kumbang. Mantul. Ayo kita kumpulkan Pop It-nya. Mantul-mantul. Wah, ini ada hewan apa ini teman-teman? Coba tebak. Wah, ini rusa. Mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada bola karakter panda nih. Mantul. Kita pantulkan yuk teman-teman. Keren. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna ungu nih teman-teman. Mantul-mantul. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Wow teman-teman, sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.